Kajing pen be ya uput usam, hakawat ka banengkong ka ledep, bat kawat ka baaru kan sa sedang notion. Kani kala penlong ya kinong ilam jong ka FKJJP Rimulyang Circle ban mi syakmat ban dawa ya ki Regional Committee on Border Dispute bahaswa ban sedang ya kam ka sorkar bat ki chairman jong ka committee pen be put kidi ban khotlang ya kinong sensasyon bat kinong sensar hima ban ya fliu jumut. Nalor kata kila dawaru ba kajing pen be put ya kalang pi sektor kadi ban long katkum ka jinglong jong ki jaka kinong shong shnong kariti ka dustur bat kiwe kimat ki badon kam ong uba servilin lang do president ka FKJJP langpi area habaya kren bat kinong tho kubor mentakas ngi haka office rekam jong ka seng tungi ne ngap ya ka ei ga bau teu nong ilam jong ka seng FKJJP udan ban ong Federation of Christian Karo People langpi reunion habang yi hagilan patai kubor ya ke jingki bar ke jing bomhor jong ki paipa ka jawla ki basong ki basa ki than moda khamtam ha ki to ki jaka ki baha ka phase 1 ha ke jing pun bet pot pun bet sam ngidon ki sukhya bat ke jing so shuptingru bayo kane kanjia kunju ya ka langpi sektor ke jongiru nda de ka wat ka ba ke jing pun bet sam Tikung kesen kibang lang judawa na kapor bat kibang anut bat kibang kwa ban penbedong purusam tunjuk ipaiba ng susnong inang secara snong secara hima ni anut bat mitrang baka jing penbedong purusam kadai berkulong ng sisa hal ni ka penting kebangta ngila jukren ber ngila juk penbang na kapor ba kajing penbaju purusam kadai belong da kajing setuju mulang rengkat ki paiba kinong sensar snong kinong sensar hima rengkat ru ke district council tengiu ki ha kini bisngi baki paiba kelab ki jaga kaput ki badai ha katuka phase 1 ha kajing penbaju purusam kimdon kajing hul kiki rey nagalem jongi nibuk iden kajing kerbat baka sorkar kamdei ban syim baka jingki jongi pajba ha kito ki jaga ha phase 1 kan thut lan kan tangno ya kajing tumuban tembe saya genega pentah ka phase 2 ka bahap ru kawai lagi jaga kalampi sektor Kena di tempat purusam, kena bagi yang khidmat, harga dengan phase 2, kaba sorkar dalam jik mulu. Yang juga por nak kena juga sen, ni penpau, bakumba nak kena jong chief minister jongi, lembar chief minister juga Assam. Kila don kaji kendulang, bar harga kaji kendulang kaba kadu akan riuterek jong akos ajar Kuwait, adispor Assam. Bagi yang menjulang purusam halor ki sam teli ki nongrew kata historical facts ka administration convenience geography contiguity ethnicity but ka willingness or aspiration of the people kini kino rim ki ba kini armut chief minister ki book ni iba ki biang but kidai ban yai kumta teori kuang baka jingpet baju purusam kinyat halor kita kinong rem makinong dai tang haki jingekol teha juga por ni kunga sen ni dawa baka regional committee hagabakan sa sim saya gawat ka ba ni da kerpat ni da kertu baka nondai berle politik ni kana kam Namar kadang-kadang kam yap kabium jongka celah ibar kuwe. Kumbangi ka jelam kelayan anu sedang badan nengkong ilayo ya la kajong celah. Kabangi siapa kadang jelah tribal kajongi kam kentuk ya kajat benriu kasih jaitia bat ki galo. Kumta kajik perbej utursam hak bendai bat kalampi sektor ngilak jukren na kapor sektor bagi sinong kasih sinong garo kibahap
hagtega jaga kideban habet po mekalaya.